I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love. Hello guys, welcome back to my YouTube channel guys. Guys, tahu kisah berai nya ini tengok tolong baik health expert ko. Okay, tahu mungkin kau coba iseng. Starter 10 baik sama saya ni. Terus tahu pai nya ke ready ka, mau ko pai tengok. Okay, tahu mau pai tengok ko saya ta. Tahu nak ni plan ni pai tu. Dah lalu malah pro. Hello guys, gusto ko kaya health expert ko. Guys, ganay itong hirang kasi berai mani sarig saltan lah ni berai itong payo. Camera stand ko rin bagay behazar camera no liu berai sik. Sundai ko himbetay video khai tong lai ta sung kene yo si ko te dolong ke sim kitung tong bai brong sung je te phang ni phang brong kam lai so ka ba sa ti ni ta kuni ya ba just phane je dolong phane ta ti ta brong ko je anh biết nhau tôi làm wow các bạn bisa nó punya turun lap dulu belum ya turun lap ada guys wih turun lap dari konong ke bang lagi mau turun konong kan itu ignore happy guys jangan apa nih guys, turun lap ni boleh dia bermak selaka wasa dia kaya kan, macam mana? Sampai sini dia orang nak tiba sini dulu. Bahkan jatuh ya, mana bahkan mau hidup tak tunggu. Nang abang nak tanya kita kau kubu saya bersih. Yang dah? Okay, lagi. Mondir rock sini ada. Thunderbolt. Kita bawa pulang lagi. Nanti dia pakai dulu. Hari ini dia. Oh, boleh kan sih nama kita. Nah, dengan mau ketemu. Nah, dengan real lama sebeli. Bilonia tipu. Bilonia station pertama. Mau dah mau belum ya? Sungguh tangan lepek ya, sungguh sini dia belum. Marker dah. Lama sih. Santi Bazar ni station pemuka. Udaipur. Lari sih. Mau kaya apa? Mata berdah kamu? Makai bag ma guys makai mana ko tipo wah ni yang terus gitu phone problem ni yak ni sakit barang pun sintim dok সাড়ে 5টা তো এনে দাও